sur l'arnan, et des baies plantées de cals divisator. Mais, Erie, 900 mètres carrés. Et vraiment, pas l'esprena d'Oberunti, 390. Et, c'est u ahe, et ranke kaut pevarugen pinière. P4, P-mien, evit delher a skourou. Hag ar skour, teoa a re ouspen urmet. Hag a hef, a penons korf, a re daouvet anter. Setu ur sacré gwezen, setu gwezen fies koen ar gapusenet, maneke bek, maneke duel e bek ioir a ledan, e skourou neveler kemat korf ar wezen. Radio bet, sevel ur vogerig en dro dezan, evit e skora. Hag ouspen la kat piliri, koat pe mein. Ouspen ze ar wezen a zo kemen a vuez hag a nerseni ma ze skourou. Outi hag o deus skoultrennet. C'est-à-dire, zo ed en douar hag o deus reed skouroual a frouezal. Hag e amzer ar gapusinet e tue ne bagare da velen ar wezen fies. Evel ma plije gantan. Oa ket difennet da zen ebet rei un tamm gwerzh butun d'ar frerer koz. Ar atro ar wezen gantan. Hag a goun gwell a mahel, istor ar pechat gwezen se. Un droiad, un touriste, a houlen e galek digant ar frère. Mais, mon frère, je ne vois pas le tronc. On n'a pas encore mis de tronc, on donne ce qu'on veut de la main à la main. C'est-tu évid ar wezen fies, ege pas de skuited neuze a peta ar gapusinet war ket de blaven seiz hag anterkant pendra benag e gise oa bet kemeret penans a peta gant ur belek, an outrou kor, hag en oa c'hoant sevel ur tamm wallet a tout, evit dig emeret tout, der vro Paris hag e. Ya hag e vehe memesta gwall nehet gant ar wezen se kreiz a hag en oa savet oa goulennet digant antikier, evit se bet a stennet hag en oa bet droat, me la vare me ar wezen fies e 900 mètres carrés, bon, peta antikier neus laret seur de bet, savet de bet anti, penans ep touch d'ar wezen. Me blavez c'hwec'h a pevarugen plap, e bet trouhet. Hag echu gant ar wezen fies koz, voilà, kouskoude an digosa. Me peus rand gwelet gwezen fies penans Roscoe, e bet fouret un tamm e abati daoulas. Hag aftin en eus kemeret, voilà. Me, ne ket ken bras hag ini Roscoe. Evel just.